Saudi Arabia Medina vana thilpuak lian tak mai hatlenga helai mun hi Islam te mun thianghlim ber dot tu ania Medina a Prophet Mos Buluka missile chu ka thlak ania he missile hi Yemen Houthis Israel lamzonga an ka chuani in antarlang Yemen hi Saudi Arabia chen oma omania Israel nen anin do ringa Gaza Palestinian te ven himna hnuaian ani chuan an missile ka chu a hian an tumtak fu lovin Israel aya Medina lam apan zo ti na emni don hi pathian thil ti mak ani thengem Israel hian nek chep na nasatak tok ma se amnel ma telaka akun hiam don lo shim achan chu Abrahama Isaka le Jacob ate pathianin annam thlan tan hian rom man na fel tak alo nei lok to wang ani he thil theng hian khovel a thong khop mai achan chu Medina Saudi Arabia khopui hi khopui pa ngai sathlia ani lawa khovel rampuma Muslim maktadoi tam takte tan mun poimo tak mai ani wang ani missile an mun thiang hlim boloka ka thak hian zo na tam tak asiam ngala politics pi alam thlengin hi Islamic khovel tan vauna ani thengem pathianin ramtin chunga thuane zia atarlan na ani theimai ngem athulo chuan engma athleng si lova hi vana thil thleng pal ani lo hi mit neite tana chinchiana chu ani thlatam wak lo liam ta tangkhan chinchiana danglam tak tak mu ania blood moon te lir nging te politics lama boina thlengin ti chuan tuna Medina chunga thil thleng mitam tak chong tu aum le ta heng thil zong te hian thil pakhat ko aneya chu khovel hian hun top lam anai chongmek zelani ti hi Israel hi amun pui ber chu ani missile an ka chu te ko thlera nor an huai hot te shillok na tikim chho tu ani mek zel then kha chuan missile an ka chu hi technical dik lo wang anti mai thei hi official takin proof na halom lo le ngal nima sela tu na chuan thil thleng pal aum thei to lo ram sang anin ral ring ta pol sang anin thak chho mek zel melma chu tunma anglo takin Israel laka hian an pung chho thur Medina van chu nimin khana eng hlea naktuga chuan khopui dang chunga athleng vele thei tho bok Israel hian beitu atok tam chho tul dona nima sela pathianin aveng himzel donani tuna thil thleng me kan soi hian Middle East a boruang ati chau sang hle Israelin kar liam ta Qatar khopui abom khan Egypt chuan tuna na tong chin Arab Military Alliance din thar atum le niin Lebanon Al Akbar chanjim bu chuan atarlang tho chan ni liam ta khan Israel chuan thona mangin Qatar a Hamas leader te meeting nei na mun chu aboma Israelin hetianga abom ta ka wang hian hruai tu eng maza dan thi pha bok nin report chuan antarlanga tin Israelin an beina laka Hamas hotu babel ero adam chuk ni antarlang ewang hian tuna hian Middle East ram sang te chu Israel laka hian an thin rim khop maya hubalak dan turan ngai tu chhomek zela seita kang khan tuna pon Egypt chuan Arab Military Alliance amma anlo din to chu tuna hian rom man na tharne kal chho pui tum le ta ni in report chuan an tar lang ani Egyptian official te chuan tuna hian Arab ramaram sang te chu he pol hi zom turin an som mek bok ani sourcing atalan dan chuan Egyptian tuna hian tuna Military Alliance Force an din ta ka hian thunei na sang ber nei tumin ma an la chun zom hal ni puin an tar langa ti chuan Saudi Arabia chu pani na hani don bok ni in an report bok tin he Military Alliance hi NATO ang deuh kha hania tuna hian he pol mang hian Israel chu be an tum don ani hetianga Arab Military Alliance an din chan hi chu tun nai dewa Qatar
Israelin an bom tak wang kha hani thu news chuan an tar lang President Abdel Fattah al-Sisi chuan tuna hian F4C din tur hian man la chomek ni na soya tin Arab ram sang sang ten beyan to na laka he military alliance mang hian an chan him to don ani Cairo chuan tuna hian a report danin sipai sing ni hepola hian an ziak lut ngal ni hin an soya tin ebaka hian ram sang sang Saudi Arabia Morocco le Algeria tepo he pola tel tur hian an bepok ni nan soibok tin Iraq lampoin tuna hian Islamic Military Alliance chu din turin man mo takin man la ve mek boka hi Israel an do theina tura an ro man na pakhat ani Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani chuan tuna hian Islamic Military Alliance din dan tur kong tuna hian rom man na ani chomek zel ni na soya tunai dewa Israeli Gaza le Qatar laka an che dan chu an du lo em awang tuna hian thei top chuin phubala kan tum niin a soibok ani maniluka Qatar ko pui Doha an beina khan Hamas member pangalai main thia Qatari security officer an thiboka chuwangin Israel chuan international law abo chia atiang hian dan poisalovin phubaron lakawang hian hei top chuina beilet na kan tho ve don ani tin Iraqi Prime Minister chuan soi ani Muslim ram sang sang te hi kanin humhim na tan kanin sikhom hi arem lo na tura omlo tin Iraqi Prime Minister chuan soi ani tuna hian Arab le Islamic ram sang sang te chu politicsและ security baka economic lampang thleng point in sikhoma changrual ho turin tuna hian ma lame kani Qatar chuan September ni som panga le ni som paruk hian Arab Islamic Summit chu an bo sai dona hi Israelin Hamas ho tu pa Doha an be wanga chanle dan tur an kalpui dan tur te ro manna an siam chodon ha ani tuna hian Bible alo soito Israel chu rampumin andoron tur chungchang hi athleng chodon taniin alanga soita ang khan September ni songpanga le ni songparuka Arab ram sang sang Islamic ram te chu ani mukhom dona achan chu Israelin tho chani liam ta Hamas ho tu te meeting lai an boma wangin he hian du lo ema wangin phubala kan tum dona tuna hian Middle East Arab ram sang sang te chu ani tel khom meka buina achuak don na sani hin alang tin Saudi Arabia lampang puin Qatar hi an tran vele boka an Crown Prince Mohammed bin Salman pon Saudi Arabia chuan Qatar tran thua soya thei top chuin Israel chuan dole tur thua soi bok ani ole khang te kha thil sang sang tunaya Middle East thil thleng mek ania Sedakan kan Israel hian doron atok chomek zel don ta tuna hian Arab ram sang sang te chun tel khom dona engtingin nge an meeting hian ngongaron nei don sia tani lova amero chu Israel be le dan tur ero hi chu na don khop ni na langa nimasela pathianin awm puyenga pathian thilti makchu Israel hian an chang ngei don bok ani ole khati sung kha tun tum video kan ngai thak thei chu ani ye